Muscat mar lura minn kliemu u mhux se jgħid lil Schembri sabiex jirriżenja. Dan hekk kif iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru mhux se jwarab minn Kastilja, wara li issa b'mod uffiċjali se tinfetaħ inkjesta kriminali fil-konfront tiegħu. Evidenza li se tinġabar bħala parti mill-inkjesta li diġa infetħet mill-Maġistrat Charmaine Galea. L-evidenza mill-Panama Papers se tinġabar wara li l-Maġistrat laqgħet talba tad-Deputat Nazzjonalista Simon Busuttil sabiex Konrad Mizzi u Schembri jitpoġġew taħt inkjesta. Fl-2017, fl-eqqel tal-iskandlu tal-Panama Papers, Muscat kien qal b'mod dirett li jekk tinbeda investigazzjoni kriminali fil-konfront ta' Schembri u jkollu jirriżenja. Iżdissa, il-Prim Ministru wara biċ-ċar li mhux se jkeċċi li Schembri, anzi baqa' jiddefendih bis-saħħa kollha waqt li prova jiskużah billi tax jifhem li wara d-deċiżjoni tal-Maġistrat xejn ma nbidel. Schembri nsab taħt inkjesta kriminali, seġġel irriżenja? Schembri ma kien hemm l-ebda tip ta' bidla fir-rigward tiegħu mill-bieraħ llum. Il-Maġistrat qalet li hemm bl-evidenza hemm possibilità li sar xi forma ta' reat kriminali min naħa ta' Schembri u Konrad Mizzi. Fid-dawl tal-fatt li inti fl-2017 qed li jekk il-Maġistrat ġdid issib li hemm bżonn li jittieħdu passi investigazzjoni kriminali fil-konfront ta' Schembri u jirriżenja. Se jirriżenja issa given li Maġistrat qalet li għandha ssir nota fil-proċedura li diġà qiegħda ssir. Mhux hekk biss, fil-qorti ntqal li hemm possibilità li l-Panama Papers joffru evidenza li turi li twettaq reat. Fil-waqt li Muscat ammetta li għaddejja inkjesta kriminali fuq Schembri qed jibqa' jirrifjuta li jkeċċih. Din hija kwistjoni ta' inkjesta, mhux kwistjoni li noqogħdu nsaqsi għall-kursità. Grazzi. Il-Ministru Konrad Mizzi, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Schembri, Brian Tonna Karċini u l-aġent tat-tanker tal-gas Mario Portelli se jkunu taħt l-iskrutinju tal-qorti sabiex jinġabru l-provi kollha. Matul il-jum aħna ġrejna wkoll wara l-Ministru Konrad Mizzi biex naraw jekk anke hu se jirriżenja. Iżda baqa' xejjen il-proċeduri seri li hemm fil-konfront tiegħu. Ministru l-birat poġġejt taħt inkjesta kriminali, x'se tagħmel issa? Le naħseb ma inti skorretta. Il-bieraħ il-Maġistrat Clark qalet ukoll li hemm evidenza biżejjed imma mbagħad għamlet nota għax hemm evidenza biżejjed biex tinfetaħ inkjesta. Rajta, declaration. Ma naħsibx li rajta x'ma għaliex hekk. Min tista' tirriżenja ġifieri? Grazzi, jiena sakemm jiena se nibqa' naħdem. U Joseph Muscat talbek tirriżenja? Grazzi, thank you. L-ismijiet ta' Konrad Mizzi u Schembri kienu nkixfu mill-lik li sploda fuq livell internazzjonali. Skandu li f'Malta kien inkixef mill-ġurnalista Defni Karwana Galizja. Mizzi u Schembri kienu effettivament inqabdu li fetħu żewġ kumpaniji sigriti fil-Panama bl-ismijiet ta' Harmville u Tilgate.